अहमद कोई शॉर्ट सन से ना टॉपिक से आउट था सगदा लेबा यान शराब तौगाने जे पाइशो ना के तौगानेगी असिगी मेमेट असिदा मु अखोइना ना के बाइबल देगी खरा नैनाबा फंगदबा असिगी दम थागछरे इने नैनागे तौबा असिदी पा अखोइबु कंडीशन यावदना अखोइ खुदम पुनहाना कनबिबरा कनबिदबरा हाइबदगे मरमने अखोइना नैनागनी बेने ngang sepeda sunana ruina view aigi sit later aswebe yahun begin thawai sang sopiu ta ka ru fun ku demu ta su masige sumba je loksan de nei pa lana thajar makya le ga sunana sum thok bidana asumba lam bidan amsing bidana na ki lom banai ta sarga aram ko bomu da pina view prabhu yesu christ gi minde kurum jare amen musira ba chinau sing aina ngasi lakhot ka droba topic asidi unconditionality haibagi arthadi aikoi mipung khunimukse ishorna condition amata yaudana aikoi kanbikhre haina kanawo mission takpiri masi sumbra lanbra haibasi maramda aikoina bible degi aikoina nainaminasi masi ayamba aikoina protestant churches ki pastors ayamba masi takpi tambiduna lai masi ki takpi tambibase biblical oibra oidabra bible gi matuna tapibra tapidabra habdu gi maram dai khoina yengminase makhoina pdb text se first romans 5 ke 18 je masi makhoina text oina sinai ai pazara ke romans 5 ke 18 romeo manga gi tarani pan therefore as by the offense of one just man came upon all men to condemnation. Maram batuna mi amana pap tawuna mi amana khudi thibana mipung khudimak sisno haibo wendo la I laki even so asumna by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Mi amana haiba inba dugi mapana lemna mipung khudimakta arang kubam piba do lemna pangali haina smaina bible na hai adubu haid ba text sinaraga masina habdi prabhu jesu christ na cross sibiba matamda aikoi mi pung khudum ase loina kanbi khre haina kan hago mishina hai masi chumbra lanbra haibasini prabhu jesu christ na sibiba asina mi pung khudum kanbiba oiba taragadi aikone ishor gi opao mi pung khudum ta bible na mi pung khudum ta ishor gi apo portion do haibse Hiram loidam maramdi aikoi mipung khudima ishona kanbiragani tayang pandala khudimokse madu chumbra lanbra haibdo aikoni yengminasi masi kanawo misna romans 5:18 je masi out of context out na magi mamangi verse pa dabida masi asmain akoi khudimok loina prabhu jesu christ na haibe in begi mapana prabhu jesu christ gi mapana akoi mipung khudima aran khubam phangalagani haina popau misna tattana Opao se sandu I dubu masi yengse 5 Romans 5:17 doi pazar ke for if by one man's offense that ran by one hadi mi amana pap to ba asina mi khudingda asi ba habdo pale and much more hena ko they which receive abundance of grace ishogi thaujan anang kaina phangba mokoi aduna of the gift of righteousness dharma senba amasung thaujan mara kaina phangmi aduna shall reign in life akoi punsida pangani by one amana jesus christ haiba asigi mapana aikoida ahingba punsi free gift ado akoina pangani hena sunai masigi context english ta akoni yingba matamdi masida je karamba mina arang kubam dharma senba free gift ase phangani haiba matamda sida yam pire they which receive heaven abundance of grace ishona aikoida bibiba thaujan amasung dharma semba se jesu christ gi mapana khot bibiba thaujan amasung dharma semba se lausanba habe accept over receipt over makoi aduna phangani habni sinau sa bible da arang khubam se freely provided for every sinner papi kuding makidam papi kuding na phangba papi kuding ma ko arang khubam pi ningai gi dam ishona means akoin pai sakthunga se loina bibi kharabni sinau sa adubu lemna piba kudoni haragasu lawdraba lemna piba kudon se lawdraba koina kaidom da phangoi adugo
लौरीबा मखोय अदुना फंगनी हैबसे बसिनी अदुबु सिदेदा रोमांस 5 के 18 दा हाइरिबा सिदि करिनो खंदा मसिना पीरिबसे करिनो हाइबदा अकोय प्रभु जीसु क्रिस्टना क्रॉस सिबीबा असना मेपुं खुदिमक से आराम खुबम फंगनागी लंबी राम खुबम खंगनागी उपाय पुनम अदो लोइना मेपुं खुदिमक लोइना फंगले हैबने अदुगा फंगदबा तारगदि मसी मसा मसाना लौजदबगिनी हाइबदो मदुनी अदुबु मेपुं खुदिमक आराम खुबम फंगनागी दमक तौबम थोपा इसो अमन तौबम थोपा थबक अदुदी तौखरे हैबसे मसिनी मसी 1 Timothy 4:10 दा सुमना है For Maramaduna, therefore, Maramaduna, we both labor and suffer reproach. Akoina kanna, akoina tabuk susui, akoina tapol na havni, akoina tabuk susui. Aduga mingon degi nokem kagenaba min mi akoigi mincha tina ngai ngangbi bado adusu akoina pangi ikai badusu akoina nangi because maramdi we trust in the living God. Akoina hingba ishoda thazai, who is the savior of all men. Mahak Absina Kanamum, E. Kudimaki can be Mapuni, Hemi. Can be Mapuni, especially of those that believe. Maru and Tazari permission. I don't see that I have second no have matanda. Prabhu Jesu Christ the time Pandala, Kudimaki can be Mapuni. He is a savior of all men. Manas, a Kudimaki can be Mapu, Oire, Haiduna, Mipun Kudimapu Mana can be get up, I have said, Masidi, I talked of me. Masi Bible na kaido ung datik tapi tambide koi amuk makata na koi ne yengse arang kubam phangba mi sing ase karamba mi na arang kubam phangba hajamai condition to karino ha to koi na sidai samlap yenjage masi hena ba ta gyar kadin koi na salvation by grace haiba adugi ai series 1 to 9 ama leibani madu da na koi ne yengadi yamna masa ta gani aduga ama topic ama su leibani the condition of internal life arang kubam phangna ba phibam sing ado karino haiba adu musu leibani Madu dana koi ni yengbo matam da sugyan tagani adu ngasi de adu haipe khara khenarap tawna koi na masidegi koi na yengmin se kideda Prabhu Jesu Christ na mana cross siram da gi matam da man asuna hibirami bipung khudima kangidra kaloidra kanaw mi khara nadi satan phawba kan bigini magi sagadu sing phawba ishona kan bigani haina kanaw mi khara nadi hai masipun aran bani yengmin se John 12 ki 31 degi na 32 da father ke Now is the judgment of this one. Haujikti taing pan asigi wain bado la e. Now shall the prince of this world be cast out. Taing pan asigi ning thong masa habidi shaitan ase mak tan thokrani. And if I be lifted up from the earth, ajit pithivi gi mathak ta thangkalagadi habidi aina cross siba taragadi will draw all men unto me. Engon da mipung khudima po singani habidi. Masina habidi kaino Prabhu Jesu Krishna lapo asina maram oidana Satan ase wain gadori aduga sida habje keno Prabhu Jesu Krishna course sibi asina mipung khudim ngamon da singani hai adugu mana siba asina ko mipung khudim king bana the mipung khudim ma ngamon da ko draw to bana the ngamon da lak bana the isna sa adugu mipung khudim ngamon da lang ngai gi lambi dudi Prabhu Jesu Krishna course sibi ba aduda utkre maram di course sibi ase kari da mono na ko na khanba mitanda Prabhu Jesu Krishna tang pan la je karino Papi, a quick damok sibiman. I couldn't put up dandi do man, of course, pugre. Have say, oh man, I could sucking batin sibiba. I could papi, a quick book and be nagi dama, man, sibibin have say, I couldn't come love a mission of the Prabhu Jesu Christ on the lakane. I is how much lives in it. Christiano even Punkudamok life said Massinever. Massikin Shiva say, I couldn't come a moon de guitaraga, Bible pub, the Kandakan, I couldn't laugh on him. I don't know, Prabhu Jesu Christ, Sibi Krena, Punkudimu on the lakane. Haiba late adubu lagnai lambido semi habse machine bible na making na taibanish now sa aduga John 3:16 the sum hai masi favorite text me yamna common with text ni yengje for God so loved the world that he gave his only begotten son ishona time pam wasuti mating si madudi ma matang poksaba amatang aiba masana pada koida bi hen ko that whosoever believe in him mamon thadaba makai that should not perish but have everlasting life Mangon the Tataba Makaidana, Lom, Sidaduna, Lombana, the Bopunsi Panganem. Masidagi Jokan Kane, Lipon Kudimakto, Loin can be Roy. Karamba Mibu can begin Prabhu Jesu Christabu Nung Siva. Prabhu Jesu Christabu Tazaba. Ni Kudimakto, Ishona can begin having. Makoi Aduna, Lombana, the Bopunsi Pangani having. It's now say, when a Prabhu Jesu Christabu Tamoishana,
थाजब तारगति अखोइना पुंगनिंग होंबा हाइबसे मसिसु लाकनी अदुगी दम अखोइना लुक 13 गी 13 दा सुना है सिदा है आई पाजर के आई टेल यू आइना नखोइ दा हारी ने but except ye repent नखोइना पुंगनिंग होंद्रगति जी shall all likewise perish नखोइसु मखोइ गुमना सिगनी है अदुना इसनाउ साइबदे अखोइना थाजरगसु अखोइना पुंगनिंग होंदबा तारगति असेंब थाजब लेते पुंगनिंग होंदबा तारगति ईश्वर अखोइ कैदों कनबिरोय मार्क द मुयंसे मार्क 1 की 14-15 द प्रभु यीशु कृष्ण है now after that John was put in prison John the Baptist jail the fazen khrabu matung da Jesus came into Galilee da lai preaching the gospel of the kingdom of God ishogi ningthau leibak ki apabo paw da sandui saying hi time is fulfilled matam ado mapung phare fulfill oigre the kingdom of God is hand ishogi ningthau leibak to na repent ye pungning hongu and believe the gospel ishogi apabo paw si bu thajo wa Sinausa Sidaida, Sigi, Mawangi, 14-15 habsi, Ishogi Apo Paul, Gospel, Taza Baziga, Puning Home, Baziga Marine. Equine Isho Taza Targati, Madu Quina Puning Home, Shogi Nushibanaku Puning Home, Habsini. The Sena Taza Balegati, Equine Puning Home, Habsini, Sinausa Summe, Equina Apo Tabakobuna, Quina Ishogi Atangapuna, Equicanasu Biro. मधु ओरंबा तारगति प्रभु यीशु कृष्ण अखोइदगिदा अखोइगिदमक लासिबिरोय प्रभु यीशु कृष्ण क्रॉस सिबिबा अखोइना पुगदबा पाउखितदि खुदिंग पिबिबा अदुगो माहना हाइबे इनबेगी मपाना अखोइदा हाइबे इनबा फंगकपा प्रभु यीशु कृष्ण तौबिबा प्रभु यीशु कृष्ण खक्तेगी मपाना अखोइना अरांखुम से फंगमने लोंगापगी मपाना अखोइना अराखुम फंगबना देशना मसी याम सुमे अदुबु प्रभु यीशु कृष्ण अखोइना प्रभु यीशु कृष्ण बुनुंगसिबा अखोइना मोंद थाजबा मतंदा प्रभु यीशु कृष्ण अखोइदा लाखांदा अखोइना लोंगापगी थबक अदुसु माकी मपाना लोइना अखोइगी पुंसिदा तोनगिने कोइ इशाना लोंगापगी मपाना अखोइ कनाम तबु कनबिगदबा नते ईश्वरगी मपाना अखोइना लोंगापा हाइबसु ngमनगनि हाइबसे अखोइना येंगबनि अदु येंगसे तसेंगना अखोइना अरांखुबुम हाइबसे कनम मिदा खोगी प्रभु यीशु ख्रिस्टबु थमोय पुनमुकना नुसिबा मिसिंग अदु खक्तना अरांखुबम फंगनि हने ईश्वरन वासकपि आई पाजरके जेम्स 1 की 12 ता अमुपा blessed is that man endure temptation athemba khangba mahak adu yai phabani for maramdi when he is tried maku chaing toba matamda he shall receive the crown of life mahangna arankhubam gi luhup to phangani hai ko kanada pi which the Lord had promised to them that love him haid arankhubam gi luhu ose kan ishona kanada wase have kanda mahabun shiba mishing aduda ko bigin hena wase masina habdi kaino kanda ishobun shiba mi khatang aduda ishona arankhubam se bigini have amu yangse 2 gi 5 ta mu James 2 gi 5 da hearken my beloved brethren aina have to tabi again shiraba marp sing sinapsing had not God chosen the poor of this world rich in fact time point bigi quite light of mission ase thasabada inakulun banatabra and the heirs of kingdom which he had promised to them that love him aduga ishogi ningtholebakta leigedaba dara magi masamasu dara do adu oiroidra hamni which God had prepared for them that love him ishobun siba mission adugi thawrang nangkraba magi dara sine leigedaba ningthogi lebak adu natabra sine masida abisi kaino kanda ishogi ningtholebakta leigedaba magi dara ase karamba mission le khatana leigine ishobun siba mission adu khatana magi ningtholebakta leigine habse ishona bible da wasakpi masine sida aduga 1 Corinthians 2 9 dong hai but as it is written asumna ikibugumna I have not seen khoigi minna urkidreba nor ear heart na kongna tagidaba neither have entered into the heart of man khoigi thamoida khoi mi gi thamoina lamba ngamdaba khanba ngamdaba the things which God had prepared for them that love him ishobu nungsiba mishing edigidama adugumba khoigi minna suta udkidreba na kongna suta direba khoi thamoina su khanba ngamdreba potsing adu ishona thawang ngambi heba ja sinau sambas daibje keno arang kubam phangba haibse karamba mi khatana phangane ba ishobu nungsiba प्रभु यीशु ख्रिस्ट बु मखोगी थमोय खुदिमका नुंसिबा मिसिंग अदु खक्तना अरांखुबम फंगनी हाबसे मसिनी सिनावसा सिदा हाबसे अखोयना तसेंगने इशोबु नुंसिबा तारगदी अमु कैदोगने हाखदा अखोयना प्रभु यीशु ख्रिस्टना अनि शुबला लाख पजे नायगनी थोलाना निंगरी सिदा अमु आई पाजरके 2 Timothy 4 के आइथा
Henceforth, Maramaduna, there is laid up for me a crown of righteousness, who is the Lord, the righteous, shall give me at that day. I even numit aduda, I give them Dharma Sen Bagi the hoop ama, Dharma Senba, Bicharapati, Mahana Egidam, Tawang Lam Bikre, having not to me only Egidam Nate, but unto all them also their love is appearing. Mahana Nishubalapa, Prabuna Nishubalapa, Koran Nai mission door, but it is Dugumulu, the big name. Koina, Tasena Ishobun Shibataragati, Prabhu Jesu Krishna Nishubalenga project Sibunga in it. Koina, Shobun Shidabamina, Prabhu Jesu Krishna Nishuze, Iron, Machine, Masijo Koina Arankubungi, Pibumado, Pibuna have a Chamsamba, have the machine. Aduna, Asengba, Nsiba, have say Asengba Tazaba Yaudragadi Nsiba late. Asengba Tazaba Nsiba have a Asengba Tazaba Yaudaba Nsiba have the Nsiba and the tasting of sing. Aduna Tazaba have a secretary no Kanda, when Aranko Pibum Amon Wedivani, Madam D. Tazaba Yauden at the Aranko late. Masi Equine say, Adugidama X 1631 that's 9. They said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. And Masi Paul Amsung Silas Namukoni Gentle Matamda, Mokoki Jeladuna, Mohenan Tosing, Grana, Tazabumatan Manahami. Adudia Quay, Arankum Pangedicari Tawni, Mokoin High. Prabhu Jesu Christa would Tazo. Prabhu Jesu Christa would Tazo. None Amusuna quick Imu can begin heads. Snapshot Tazaba Habzica is showing Nusiba Habzica, Marilyn. Masika Mina Marilyn of Tazaba Nusiba, Yatanga, Posika Mina Marilyn of no Habziamu, quite Pamina say. Fourth zone game, 5 ki 1 to 5 day Pazarake. Masimona Taminasi. Simple, that is simple understanding. In a Kangbiaba. Masini Bible Nahibsi. Whosoever believe that Jesus is Christ is born of God. Hadi Prabhu Jesu Christina Christ ni have the Messiah, can be Mapuni, Tazariba, Kudima Ado, Shodiki Popani have the known of Popani have. Everyone that love him. Mabu Nusibami Makai that him that beget love. Aduna Mahaku Pangba Makai Aduna Maku Nusi Hamni, him also that is begotten of him. Mongoni Pangu Mahak Adubusu Nusi and Sumnahai. Deda everyone having that love him. Him that beget Hadi Mabu Pangiba Poiba Maha Adubu Nusiba Maha Aduna Kedoba Aduga him also that is begotten from him. Shodiki Popi Maha Adubusu. See have Shona, a boy short and on a folk that the Shona could be when a show see have them. By this we know that Masidiki Konakane that we love the children of God. A con show massage will see when we love God, a con show Mbu Musiba and keep his commandment. When show a quina, when he show you missing the quina, quite now sick of my Musi ever matamda, a quina, Kedoba, a con show Musiba Magiatum. For this is the love of God that we keep his commandments. Maram di Masini Shoya Tanga Potemasi Shogun Sibini. His commandments are not grievous. Grievous are the burdensome polum waiver. Hide a coin in Bungam with the Budo, not the heaven. For whatsoever is born of God overcome the world. Surely he pop up me Kudimana. Surely Masaham, surely pop where the Shogi Masa had it surely no pop up. Kudimana, Tibiji Kudum Salihan. This is the victory that overcome the world, even our fat hand. Masina, Aquina, Petibu joy to look and Oki Tazab. Masina, the shorty popom Kudumuna, the Ampam Kudum Tale, Aduka Tampam Kudum Talabzicarino, Tazaban. Habsna, the Tazabazigim upon a queen and non poe, queen and non popozigim upon a queen, she now singunushi, queen she now won't she look at the show yet and I have said, Masigi Bible sin. Clearly, my action I could attack there. Who is he that overcome the world? But he that believed that Jesus is the Son of God. He showed Prabhu Jesu Christa say he showed him Masanupani, Tajid Bumahaduna, Petibu Kudum Salem. I said, Marilene, Prabhu Jesu Christabu, Tazaba, showing Masanupani, Tazabado, Mahano Kudum Sale, Adugamu, Sigi Mamani Persidam Hai, Keduba. Tazaba have a synagogue, Petibu Kudum Sanbanian. Aduna Tazabaziga, Petibu Kudum Sanbaziga, Marilene, synopsis, Laser have said, Petibu Kudum Sanbani, probably Sukrisa Tazaba mission Aduna, Petibu Kudum Sangani, Petibu Kudum Salbami Aduna, when a Tazaba,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯑꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯑꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯔꯥꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯅ꯭ꯌू बर्थ एक्सपीरियंस नौना पोक्पा हाइबसे नौना पोक्तबा मी अमता इशोगी निथोल बक्सलो अदुना खोइना जॉन 3 की 5 3 की 5 का दायदो नखोइ नौना पोक्त्रगदि इशो नंग थोल बक्तो योलो हाइबदो हाइजनेबा सिने इशोगी निथोल बक्तो चतपम मोय हाइबदो नौना पोक्पा हाइदर खाले मतंग इशोगु नुंसिबा हाइबसे याम मरु ओय अदुगा इशोगु नुंसिबा तारादि केदोबा इखोइगी सिनाव सिंगु नुंसिगनि से मसी मरु ओय खोइना इसिनावगु नुंगु नुंसिबा तारादि केदोबनेबा इशोगी याथंसिंग असि नाकनि हाबजिने मसिना मरि सुबा पॉइंट इशोगी याथंग नाकपा हाबसे अमुक लेरगदि केदोबा खोइना पृथ्वीबु खुदुम चनबा हाबसिने चामाने इशोगी याथंग नाकपा पृथ्वीबु खुदुम चनबा चामाने अदुइ काना खोइना पृथ्वीबु खुदुम चनबा हाइबगी आथदि खोइना जॉय ओइबा पुंसी पाप यावदबा पुंसी अमा खोइना हिंबा ngam victory in life हाबसिनेबा मसि करिना ओहलि थाजबसिना ओहलि थाजबसिना victory in life इशोगी याथंग नाकपा इशोबु नुसिबा खुदिमासे ओय सिनाबसा अदु कना मिसिंदि प्रभु जिसु कृष्ण क्रोस सिबिख्रे अदुना इखोइना मंगोंदा थाजरगदि लोरे थाजरगदि खोइ मी हालसु यारे खोइ थाजरगदि वइ थाबु थाजरगदि you will be all safe नंगी होकिबो पुंसिगी पामखै लोइ कॉपी गरनि नंगना तुंगदा पाप तौगेदा तौरोरे इशोना कनबिरनि सिने मिसिना इशोगि ऑप्शन दोइसि this is totally wrong मसिदि याम लाले मसि बाइबल तापिबदन नते सिनावसा खोइना मखताना अमुक येंमिनसे शो याथंगा पाहबजिगा इशोबु कीबा हाबजिगा अमुसु मरि लेनि सिनावसा खोइना इशोबु fear god इशोबु कीबा हाबसे करिनो हाबसे इशोबु याथंगा फजिगा इशोगी कीबा हाबसिगा मरि लेनि अमुक येंसे Genesis 2 की 12 ta he said lay not thine hand upon the lad nangi nasam pa do nakut tharaganu Abraham da haibni ko neither do thou and anything unto him mongod krish torgani for now I know aina khangni that thou fearest God nangna ishobu ki sin uragna thou hast not withheld thy son thine only son from me nangna nangi amata ngaram na champa ingona kalu haibdo adu kataba tawdre nang katle aduna nang ishobu ki haibsine now sida haibdi ishobu ki haibdi keno ishona haibin bai Abraham ishobu ki haibsi kamai uli haibin der mai ki masana pada kura ga kat ki hena thang thabado adu da ulle masi ekoina bible haibine Deuteronomy 6 की 2 दसो असुमना हाय मसिको मसिनी अदुने अदुगा खोइना इशोना कीबा अदुना अरांग को माइसे करम मीना फंगनी है मतंदा इशोगी मिनु से करम मीना फंगनी इशोबु कीबा मिसिंग अदुना फंगनी ना असुमना येंजिको for Psalm 103:11 हाय for as the heaven is high above the earth so great is his mercy toward them that fear him इशोबु कीबा मिसिंग अदुना मा की थोजाम बे याम मराम काय है the fear like as a father pities children so the Lord pity them that fear him Psalm 103 की 13 दाय इशोना मागी मपाना मसा नुसिबुगुमने इशोना माबु कीबा मिसिंग अदुबा नुसि है इशोना कोइ करम मी नुसिनि माबु कीबा दे हाइबेन मिसिंग अदु नुसिगनि इशोगी नुसिदबा मी अमता खोइन सेबा चलो but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him his righteousness unto children aduna isogi lomba nai da bahibse anamba marse lomba nai da mu loina karamba mi pi shobu ki missing adu pi hai Psalm 103 ki 17 da asumna hai sinausa aduna masida haibidi khoina aroibida khoina yengase masina haibidi keno khoina Christian amo oina haibina of इशोगी याथंगा पाइबसे दरखाले इशोबु की बाइबसे इशोगी याथंगा कुनी हाइबु मिसिंग असिना अखोना सरगा सकनी हाइबसे अखोना बाइबल लेगे अखोना खमिने अदुदि अखोना येंसे शैतान गी जुको काउंटरफिट ले सिदा शैतान जु जेम्स 2 की येंमनसे जेम्स 2 की 19 दा सुमना हाय thou believe that there is one god शैतान सु इशोरम ले हाइबसे थाजे thus and thou does well नंगा फाना तौरे ना अखोना इशोरम ले हाने थाजे अदु याम फरे the devil also believe and tremble अदु शैतान दु थाजे अदु की है शैतान इशोम ले याने थाजे अदु माबु कन बिगदा कन बिरो मरम दि केदोबा मा इशोम हाइबे इंदे मसिनि ताम चम चम मिसिनावसा कोइना अमु जेंमिनसे इशोबु थाजे बा हाइबसे इशोबु हाइबे इनबनि हाइबदनि बदुदि अमु येंजिको मिना लो ngakpa mina norok ta sakeni hena hai masi chumbra haibse koina roibda koni yamne John 14:15 da dugini John 14:15 da if you love me keep my commandment when ishobu nushirdi yathanga uai asi yamor wai adune ishobu nushiba mi katana
saga sakani ishog nung shiba missing aduna ya thangakani habse me chenge aduga Revelation 12:17 da mu sunai Bible da. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. Aduna dragon Satan aduna nupi adu haidi ishogi remnant church adu bu yamna saurami magi lemho darasing aduda lan tawe we skip the commandment of God. Haidi ba ishogi remnant mission aduna kai tawe ba ishogi yathanga and have the testimony of Jesus Christ. Yeshu Christagi Saki adulay. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy and Revelation 19:10 asum hai. Aduna masi characteristic ne. When ishogi remnant church samagi character ishogi yathanga pa adu Yeshu Christagi Saki lay ba habse masine. Yathanga ka bamne ishogi remnant church oiro. Masi yathanga pa mission do Satan yam sawemi yathanga pa habse ishogu nushibani snausa. Aduga 14 gitu atong hai. Here is the patience of sin. Here are they keep the commandment of God and faith of Jesus hai. Dharma chenba sangi khangbi bido sidalai. Ade here are they that keep the commandment of God. Ishogi yathanga pa Krista gi thajaba leiba mission adu lei hai sta. Masida yamation hai. Aroiba pithibi gi Prabhu Jisu Krishna laktingi mamangda tangpa na sida ishogi yathanga pa mi kanglup amalai ini hai. Do hai be yathanga ko to kari ngam the faith of Jesus. Jisu Krista da leiba thajaba do. Jisu Krista gumna thajaba leibido maduna ngamgane ba. Khon ngasai pagre thajragadi thajaba phungkudung ishona kanbegene thajaba leiragadi kedoba thajaba lei ba habsina khoina nongno pokani khoina pungning hongani aduna thajaba leiragadi khoina kedoba pithibi khudum changani khoigi sinau singbu nungsigini shobu nungsigini aduga magi yathang sing nakani habse masine aduna Prabhu Jisu Krista da thajaba adugi mapan punama se wari Revelation 22:14 da hai si King James version degine ne pa khuduma. Blessed are they do his commandment magi yathanga pusing do yai phabani that they may have right to the tree of life. Ahingbagi upambi aduda mokhoi hak phangani may enter into the gates into the city. Sahargi kona anoba sahargi panthong singlam dun sahada sangbang hangani habse masina aduga roibda mo hai Matthew 19:16-17 hai adun ina khumba young ruler amana Prabhu Jisu Krishna master ayarang kumbang phangedi kari hai have the Prabhu Jisu Krishna. Behold came and said unto him, good master, what shall I do? What good thing I shall do that I may have eternal life? And he said unto him, why callest thou me Abu? There is none good but one. Apavase amakatang lay. Kanaso amanatana kanaso pate, that is God. Shoni. Shokatana pavnya tedi kanaso apavakode. But if thou will enter into life, none aranko pampangi haragadi keep the commandments. Yathang adu nga u habi. Aduna masida habi yathanga ko mina norok sakani habi is totally frowns. Yathanga ko habi kaino when short and shiba matanda Romans 13 gi I 10 that love is the fulfilling of the commandment have the when come shiba do lay daragadi when Prabhu Jisu Krishna on the thajaba layragadi when pung hongani when no pokani when no poka taragadi kedoba the PTB couldn't send any PTB couldn't send my chicken or quick Tazaba Lavini. I do it targeted when a shorty popum couldn't the Magia attention at Nakani, Aduna Yatanga Pipe, they showed no Shivinham. But she couldn't propose to Christian, I quit the lady, but do him upon Wagini, a quickie shy tendagi pangana Yatanga as a second have delayed, propose to Christian on the hand of Tazaba, do him upon a quina, Mabun Shiva targeted, propose to Christian, Tawai and a quick Tamu de Labiraga. Magi attention as an hanging as my totana, I do mission, I do consider the second having. I do go away with that when a million in the Sigo. When a show of quite away, Punamoka, when an Shiba have say, Kariga money have a matanda, Shobuki have say, when a shobu, you could get Toy Punamoka Aduga, Mushiba Duga money, I know to park, but takes me under go. Aduga, Quena, Shobuki have say, Shobun Shiba have the Kaigas money, show yatanga, have the money. Show yatanga pipes, show the crystal Golian, something of the Koi Mangan, the Sapipe do Koi having. Maduga, show you Mangan, the something of Hapsika, Manaham Tanda, shows Sabato, Aduga some money having. Hi, Aduga, shows Sabato, have the cano, shown a high in by. But see, in a wise again, and loving God is equal to fearing God. Aduga, equal to keeping commandment. Show yatanga putting money, equal to get about walking. After his commandment, Magyatan Matuna Ambungane, Aduga, Masiju Kagamane, Ishobu Sabato Bungmane, Amusukarimane, Ishobu in Bugamane. Maduna Habidi can open Ishobu Shadi, Shobu Hirani, Ishogi Yatangani, Shogi Yatang, Matuna Salani, Masibu, Shogi Sabato Bukaway, Masi Shona Highway in Bukaway.
shon haiba in ba mi khatang no shogi sagada pugni haiba masi ki text se explain tawba text ai da pana ki Deuteronomy da yawe Deuteronomy da am text lere adu Deuteronomy 7 gi 9 noi not of you 7 gi 9 11 gi 1 13 gi 3 19 gi 9 26 gi 17 28 gi 9 haiba sing asida hai adu aina text Deuteronomy da ni kha khanjarake 13 gi 3 da ai pajarake ye shall walk after the Lord your God na khoi gi shogi matungina na khoi ma ki matungina salu chatkani fear him sida hai ko shogi matungina chatpa habsi ka fear him ma kiu habsi samane and keep his commandment ma ki yathanga u hamni masida shogi matungina chatpa shobu kiba yathanga kwai je samane obey his voice amu yathanga kwai habsi kai duwa ma ki konzen shon haibe in budu ka samane ye shall serve him amu ma ki konzen do taragadi shobu seba to habsi ka samane and clap unto him hamni 13 gi 4 samane ina sa ujik pi ki equation do samana baje 13 gi 4 da bire walk after God habsi ka shobu ki baje ka mane shobu ki baje yathanga ko mane shogi yathanga baje shona habi in baga mane shogi habi in baje ma bu seba to baga mane habsi sitamu lere 19 gi among 9 da mu baje ga if thou shall keep all this commandment to do them ina pi de yathanga khatina khoni illaba habni ko which I command thee this day habni yathang pi ba habni to love the Lord thy God yathang pi ba habsi ka ishobun si baje ga mu mana hai and to walk after in his way mahana takpi lambi du satpa habsi ga amuk su mana sida shobun siba maki matung ne satpa je order khatang kai bane then thou shall add 3 cities more for thee beside this also masida habsi kaino koina masigi equation do mana hai masini snau cha adu ga mu Joshua 22 gi 5 ta mo ipajar ke ne ko take diligent heed unto the commandment and the law shogi yathang amsung wayan yathang shogi adu na khoi pung chang na taw with Moses the servant of the Lord charge you Moses shogi manai Moses na khoi da pi khibdo to love the Lord your God na khoi gi shogu nu sina ba ne yathang ga phai ji ga shogi nu chi ba ji ga chamana ne to walk in all his way ma ki lambi du wai sat pa ha ji chamana se mu to keep his commandment ma ki yathang pa to clip unto him to serve him hamni with all your heart and with all your soul shobu nangi thamoy nangi champuna muk seba tawa masina habde kerino ina sai gibdo shobu nung siba habse shobu kiba shogi yathanga pa to ma ki yathang matung ina satwa shobu seba tawa ishona haiba she sab mane habse masi Joshua 22 ki 5 amasung sai gi pata khaba Deuteronomy 13 gi 4 absina mayek chena tai asigma mi khatana shogi nan thole bakta chatpang gani masi kudi mo se thaja bigi mapana poirak pani habsine aroi ba text aina pajar ke cheda John 2 ki 6 hai and this is love that we walk after his commandment ishogi yathang matung ina sa pipe se nungsi bane hai this is the commandment that ye as ye have heard from the beginning ye should walk in akoina what the talk about yathang sini hai sinaw sa aduna koina mission tapi tambiba Prabhu Jesu Christ na cross si biba sina mipung kudem mapu kan biri habse ma da thajar ga loire habse masi aran bani koina shob thajab tarak te puning honga tarak te koina nong pokani nong ko pa tarak te koi sinaw sung bunung sigani koina sinaw bunung si habse shob bunung si bani shob bunung si habse ma ki yathanga puni ma gi yathanga pa habse prithibi bu khudum san bani prithibi bu khudum san habse kaino koi gi thaja bani habsine ba sinausa aduna masi kudem se shona haiben ba yathanga upana muse all related and mari loi lene adu hairi bizna ni aduna ne Romans 13 gi I could think that the love is the fulfilling of the commandment have shogi ya musibala ere de khone patsa na Prabhu Jesu Christ bu tamoi singna musibala ere de khone shogi ya thang kaje loi ni ilakani shogi musiba aduna khoi tamoi da Prabhu thawai sing the piyu gi mapana khoi tamoi da leiduna puna musiba ngaman gi khone sagar sakani udune shogi musiba mi katang shogi thaja ba mi katang habsina shogi ni thole bakta sakani habsini snausa masi ge sum jena khoi loksan bi masina taba mina thaja loire nang thaja mi hala su ade patro su ade shogi ya thanga ko der kale laiter saban nga ko der kale tira du to der kale ten mina takpiri min do aran ba ngakne khoi na shagi pangana ya thanga ga sakani habde leite Prabhu Jesu Christ na sibi ba sigi mapana e khoi ge aran ko bam phangmani Prabhu Jesu Christ na khoi da pibe ba gi mapana ma pun siba ngamani adugo Prabhu Jesu Christ gi mapana khoi na magi ya thang sing to ngakani e khoi gi pangana ngakpa na te thawai sing na khoi gi thamoi da
ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯂꯁꯦ ꯖꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯋꯔꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯪ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯁꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯅꯤꯅꯕꯗꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ